U hotelima, u hramovima, na retrovizorima. Tajlanđani imaju cvijeće posvuda. U zraku se stalno osjeća miris jasmina. Marigold ili u prijevodu bileć također je sve prisutan, a nama je najzanimljiviji bio buket lotosovog cvijeća. This is the lotus. We use it to pay respect to the Buddha image. The garland it's used as an offering to the Buddha. Yeah, we use normally we use jasmine and marigold, because marigold in Thai we call it Dao Ryang. Dao Ryang it's similar to the word Rung Ryang, which means glory. Tone i tone ružinih latica, biljke koje ne razaznajemo, ali na njima odmaramo oči, nalazi se na noćnoj tržnici cvijeća u Bangkoku. Žene pletu girlande jasmina koje se kupuju stalno, čim one prethodne povenu. Uz takvo obilje prekrasnih florenih primjeraka, ne čudi da im je cvijeće sve prisutno u svakodnevnom životu. It's culture in Thailand that Thai people prefer to use flower everywhere. Ipak ono po čemu su na Tajlandu najpoznatiji jest uzgoj orhideja, i to upravo središnji dio Tajlanda u okolici Bangkoka. Na sjeveru je prehladno, na jugu preoblačno i kišno, a unutrašnjost je sa svojih 35 stupnjeva idealna. Na ovoj farmi ima preko 100 vrsta orhideja, a naravno da su posebne posvećene kralju i kraljici. Actually, they take 2 years in the bottles, in the lab, and then they take another 2 years in the farm to growing up. And then it totally take about 4 years to be like the whole size. So it takes a lot of effort to grow them. Yes, but since they are seedling side, they still give us the flowers. 1000 boca, u svakoj 40 orhideja. Vrijedne radnice u laboratoriju u pincetama odvajaju sadnice svaka 3 mjeseca. Koncentracija i trud na maksimumu. Stoga sljedeći put, kad pomislite da je puno u nekom vrtnom centru dati 30, 40 i više kuna za kraljicu cvijeća, sjetite se da joj je trebalo 4 godine da postane ovakva krasotica.